Zenzenjani boy la? Dala so. Hey. Put amanzi yabo. Hayi ngamanzi ngiyabona. Put my food. What's my food? Put my food. Okay. Ngithini lapho zijazami. Betoka pora boyo. Oh. Hey, guys. Pila Sandy. Gaza ngaporela so. Kesha. Esihle khambani bonjaya mba tala ngagcina bo crane ba. So nga distance lava khambani so ngaka tsepani screen ke. Tap ngana khambani bonjaya mba san. Crane boy tap. Nomathemba hello njani Nomathemba nalelo uyi asithepeni screen ke waken ngapora boyo etawe singazifihla boy ngathi sisifihla bonke ke boyo amaye sisifihla sonke maya sibona endleleni nakhona sibonana ngoba awesavakashelana sizindaweni zethu nathi ishiboy sana lungile babuze hi unjani lungile Lungile please sponsor him ubani Lungile man Antoine mabang sponsor vele guys nathi ka kisibi sponsor ngale mpela ngathi izo kita ngekine boy Tensa makhombo for us lapha ngathi benginijayivela izolo kanti nina ufuna nginijayivela every day asibona ubona izolo benginijayivela Mikusa Msunga boy I need his details after the live noma ngangisext or mina ngizotexta wena Lungile what sikhuluma njani Uzoshaya nini uzovela Cinderella hello at aweka uyamazi because yanyamazi guys tap the screen Loki will come on hey I can see hey marana boy and I can't feel it boy hey hey come on cause himself come on jam hey anasane yahlanya wena ubani lo oh Estelle now boy Estelle boy just happy to hear your voice ngijabulisa lo ngihlatse ke ngihlatse Shi. Why am I so blue na? Nto zakhona mntana. Uma mayelo phone ngekati. Hey.
Hola Natsu, Luki. Siya Charlotte. Hello, Unjan Charlotte. Unjan Charlotte. Shut up, boy. Kaya mbona umfana lo nkosi. Awang umuntu lo ngikomentela ngihleli naye la. Nangi la. Ikon. Ay yani. Nakayanya wena. Sicela ukumbona. Uqeda ukudlula cabanga bakala manje. Uqeda ukuthi manje uqeda ukuvela. Awe sifuna ungenela abantwana abangapha estatini sami. Bubbles 8407. Hey, hello Unjan. Please tap the screen. Just guys, tap on the screen man. Kan wani ngaso so. Lisi Ramako. Yes, come on boy. Kanin hosti. Namuhla ben hosti la boy. In namuhla sa tadi. Ben hosti la kanin le lento le. It's in the post. Namuhla ngakho 11. Ben ba hosti la boy la Pelinville namuhla. Angihlanyela wena Jento wakantini boy. Ngiyamuzela loyo wala next door. Ya uza boy bakasangibuza ngawo musnedi last. Leluvele boy. Where do you stay? Ngihlala eClarinet, eWitbank. I'm love. No chill. Cien. Jangan. Hai Khanh. Ni bagian jangan ngap. Son. Hai Khanh. Ni bagian jangan son. Jangan. Son. Hai Khanh jangan. Nolu tandem siza hello jangan. Guys, tap the screen and enjoy now on John. Aja si host net mai saking ngiwa ngayang apa boy. Wa ngayang apa mar. Baru mga kali look chai. Aku play nda isang pumalang. Open pumalang. Tepan screen ganing kipin uparega. Wanda. Crazy fam ola kamban. Kaya sepan screen ban. Kana labing fanele ngiya khona. Kan mine nozin host any by full like size ke. Sizon chayvela la picast. Let's see, come in fit next boy chili pie. Chili pie. Chili pie. Suthola bangcono sithandela imoto. Again the number. None. Let me be up on. La pevide na check le video amange poste qinile. Comment ba commenta la bakati. Atu kupusana heloni. Check it up. Okay. Quart. Commenti la. Dei sanel. Dei ngus. Aí passo e simples, kamban. Eu posso. Mozambique. Angas sizobusta ngapenot. Yo, hai. Washite nambini singayi? Never. Hayi nami nambini. Adlala siyaye. Siyaye. Sibona Justin. Mina boy nambini boyo.
C2 na-Easter C3 Yimo esteri yakho. lapho kufuneka ama-okap lapho ngiyadlala man hayi Umangala mandingo after school so kuyaphuma lapho uphethele back so ngiyakena futhi ibekanaso so rabe yana ngifana cha makapesa hayi so ngeke ngowela I would like to PQ next year. How much do you charge for 3 hours? Let's this is cool mala les. I don't text the guys. Let's put them in that. 45 rand per hour. Yeah, por away live. Remember? Unidisuka kanjani impuzu? Papa mshini. Soyindiza mshini. Aman bankilikita man. Mara ba serious bang balekise ligaza ke. Ate marita kathi. Ngitsintile ndoda ifala kho ze phone. Amana ngitsinti okay, hey, sifuna sekula hey. Jaiba mfethu, sendana ama gift. Yabo yaphinda kwesanela bakantini ndoda. Ayini awu. Uzamnandi ne? Khumbula umuntu sombithi nyawo lapho. Nini? Uzonhlanyela. Ade mari. Uzizwa rabithi kwathi ibithi zala tasty bees. Mama. So kuza ukuthi But I try to talk to you. But I tried to talk to you via inbox. You didn't reply me so far. We check among Pumala Zangivon. A time we hi. Jaiva cow in. Send them a gift and look check it. Rolaka. Again, I'm a situation jar. Makoma, please tutorial. If I made a shama tutorial, step one. So I am making a tutorial, man. I have been sending you now. Anyu ashay. Again na dong ashay dyan. bigyan po daw step 1. To again ang insan so. Again ang insan. Ay tangki na ulit sandu. Na ulit sandu nga. Kiss the air. Yawon jo mo sa nili kif so ang yazo ko tayo. Kasi nagtingi car end of. Wala ba siyang kazatalayo na li kare. Tingi mo at the end of. Cinderella okay. Oh ini galaxy noma ilion. Ay, uthini kan? Java no JJ. So shota ngamalini. Kwangishito kathi ngicela ukubhala ngihamba kubani. I think ngihamba ku 90k ngifuna ukuthenga ilo. Bajaj. Kuthi vele ngazi ukuthi adinga ukuthi solo ngihlupha abantu ngicela uphaka ngivela ngivula isikhwama sami la ebrokeni ngiyayifaka. Ngifuna ukuhamba ngiyakhipha ngiyagibela ekareni ngiyahamba. Hey. Kubuza ngama gift to sleep. Oh. Asingiyambamba manje, singiyambamba. Sendi lion sibo. Akazi ngithola lion. Oh la reale bucha beast. Oi. Abo shaggy abo simsama. Nzeni? Simsama account shaggy. Since ina makara. Account. Ma account. Things you are. Shaggy Kanga things account. So hambe kangaka. Leyo mina ngithengisa ngaphiki. 50 rand. Hlanya. Wali. 12k followers bese thengisa 50 rand. Wali. Khona into njalo. Right uthenga emnyama khuleka. Gcina sengikhona nokuze masancoba sizonivakashela. Bani. Noluthando. Lebo ufuna lapha ngani? Bafunda elobe sifuna naye Alex. Masancoba.
Yamas? Yeah, we are done. That's a combine. No, some girl. Thank you for gifting me. Go even don't gift the person costly. Man. Offense. I'm try me. Ayahlangani imali ekari yahlangana. Bathi zoyanga epoiki. Siyanga epoiki likhuleka wena. Lesi yanga epoiki konke. Siyafika. Uthi lona uyenzeni? Uyangibuza ukuthi noluthando muphi. Ngiyamtshela mina ukuthi ulobe sifunda naye Alex basho muphi. Ngiyamtshela ngithi angisho akakeni kahle ngithoya ngiyamtshela ulo sahlangana naye ekhaya futhi ngamagodo udo. Ngibuza lo. Epoiki siya le hamba ngaye epoiki. Nakhe sifana nabanye abantu guy. Hi ni Nathando akazange sahle koyibuka inini boy kasohlangana noThando ke ngamaza ukwenza ngathi awusibonanga ngiyazi ukuthi usibonile buka inini boy last week Sunday Mr. Wange ngifuna ukukhala ngetransport khuleka Athi ngishayisa ngabobhuti bakho wena uyabi noLuthando wena epoiki vusa ngislapapa kushaya khohlela igazi why so dark behind you fam kuyashisa sifuna umnyango why made us only light kan why best only light azange nginibone sithuwa uthi nginibonile ngishemthi shit busingaphara ke namanga man namanga yini ngiyazi kingamina ngiyazi mina ukuthi usibonile ngiyazi mina ukuthi usibonile anginakuthi akasiboni afuthi kwaye bebangakhi I think bebayi 4 5 bebayi 4 ka tingibani Uluya nomngane wakhe ngisho do amfishane so hello bebayi 5 bebayi 4 beni 4 katana 2 kangena 2 yeah beni 4 bakushanga wara okay boy so honest is one Pepe himself kambani nathi la kambani boy bro do you get nervous mojiva sometimes though? Ngingba nervous like the time saqala ukujiva so especially bathi ngene ngijive one thing nami ngingba nervous mara manje since kuyinto engijwayele so yabo. Ngisaphi lamahloni? Adinkinga yakho ukuthi show ukuthi ngikubonile wangangibulisanga. Ayo. Azwa ngikubulisanga like ibe bo ngathini so. Bunga close range like bunga bara ngasho njalo bo bunga siseduze ngale ndlela fana nokuthi mina ngenguphi so safana ukuthi mina bengilapha eAlex nobo lapha ngasemahamsini mara before uzofika lapha ngase Alex wena usidlulile sihleli lapha ngasemakotini asidluli guys man tap the screen and enjoy now when njani ujole kathathle sithenga masifuthi ngiyakutshela ukuthi bebayi 5 angisho ngiyakutshela ukuthi bebayi 5 yeah nangisho besi 5 kodwa masifuthi kathi soda masiyima enesane ya inamanga besi 5 niyabona anibonanga mina sibona wena futhi wena bushaye I think mina biye sontweni bohamba nomngane wakho uzoyi bese laba abanye bayitribi angibazi vele ngibazi ngokukhona umunye wani ngima ngokumbona bese wena I think bushaye idress be white or bluish be white bese shine yeah bese bofaka into ngathi ubuye emncwabeni so hayi ufaka intonyana sort of like iduko really understand ibukini lo ngithwala bese bushaye idress long dress then blue and white or blue and white ne or lime what yeah khona lapha ngakubona phese uyi emncwabeni
Edala man bubuye esontweni isho bubuye esontweni yasonta phela usontana ngabhedrini yazi phela ukubona la sibuye esontweni. Ukubona la sibuye esontweni. Buki skate ayabona kungenza ihlanje. Yambo. Bakashaya skate ka. Into eqala la egojweni bese igcina la ngasemadolweni. Angisho boy. Into enjalo ngisho skate awumaye. Bese idress ngisho vele iqala la yale. Le buki dress ngisho rock buki dress ngisho. Ubuki long dress emte bungasi skate. Or lokuthi maybe bakayifihla ngalideng. Mara le buki dress. Guys, please tap the screen. Can why nings so? Wala pora. Let's invite abantu. Babelungu. Ngafuna ukukhuluma English mntana yami. Mina nginankinga mina bani ngikhuluma English bani. Nivumelana ngamanga ngizokusendela sona usibone. Uthini ngizokusendela sona uzobona. Ya usende ngibona. Manje ngiyakutshela maybe lokuthi mina vele angizazi into zamantombazana. Ngithona mara for the fact ukuthi ikhala ngitholile. Ya nawe usuyabona ngikubonile thi yami hello njani Benja ula lapho uyikhamba njani. Funa ama Benjamin. Guys intshena nako ninjani nini? Sendleleni ngifuna Ebo wami lokubona sona. Hey yankeni boyo. Awu ngashona Emkhona la kubhome khona boy. Hayi right chapini sharp boy. Yaphi singizabona ngawo. Njani yaphila wena? Yinyana la. Bani? Kusavile yinyana la. Ngubani? Spaghetti. Bani? Spaghetti. Bani? Ulina. Lee. Oh, Ya invite akani. Ngifuna invite. Uzokhuluma nabo wena. Yeah. Ngifakele umlungu. Nakayanya wena. Kiswa. Baby. Buzokhuluma ke. Okay. Kama ufuna sondile la nyanga. Invite. Oda. Sure. Kulmane out or nichir? Yeah, out. Oh, grand out Sam. Grand wena. 100. Uhlala about Sam. Ngihlale ebhetali wena. Mina ngihlale Witbank mpintshana. Uhlala kuphi? Witbank. Oh. Ngiclose ke yo. Wena. Nje na uporeke njengami nje. Ngikorekile yo, enhleka nginayo nemali yokuphuma. Hayi. Alright. See. Yeah. Hola. Sure. Unjani? Akahlala ngayedwa ungafika akahlala ngayedwa. Oh, uhlele nawe? Tena nabona sizibhorekele. Wayibona sithare ibhoraso. Wayibona sithare ibhoraso. Ye? We? Ngituka yibona sithare ibhoraso wena. Yazi angazi actually angazi cause last week vele mina ngaphuma so maye ngiyahlala. Yeah.
Yeah. Sanibona hello Thala IP. Imkhiphile boy, hi. Fakudava. Phela mina ngiculayo. Uzokhuluma naye wena. Mina phela ngiyajola. Boy mara kana uyathanda ngenza ishishi boy. Shishiwa ini? Idama yakhe na why? Mawuthi uzokhuluma naye uchazisini. Ngisho ufuna ukukhuluma nabantu. Mina ngithini ku? Ngimfaka. Mina ngithini ku? Uthi ngimfaka. Njengoba ngimfaka ukhuluma nabantu. Ukhuluma nawe. Manje. No phela ungaqala uhlalise lo busy ngefoni usikhiphe serious bese mangicedele live. Yo boy. Yo. Yeah, wena. Uzokhuluma naye boy, mina ngifuna ungena enkingeni. Invite down umuntu ongasi type yami la ngifuna bosu young. Ngitshela manje ngakaphendulile lapha. Disako. Wangathi umamlesi. Wenze lapho to. Live uyabhora icede. Man is invite ama skip uboreka boy laba ngathi mandiyanyana. Stokolese edlangeze. Phela sengikhalelana lokhu ndaba maye phela na. Bo etela lo. Hayi ndoda etile Hayi siboma. mara. I swear boy ngizange mina. No. Fa. Unser so boy. Basi vile ni account yako boy. La? Yaza yini? Facebook.